पहिलाव jotonw no lamsoko tinini update jengnailai daily update jengnailai mani no tinini update o nirok je nangai tongnai rokni bagai helpful ungano hwnai uansoko tinini update o nirok no kwbangma na update phunuknai health department tei part time job private job rokni bagai khlaijaknai omo hai walk in interview omo hai rokni update o tinini rok no phunukgui ronai tei nirok channel no sajakla hangke like share subscribe khaigani ta poglaidi kwtal khongke channel o kwtal khongke nirok subscribe khaigani ta poglaidi nirok daily no mai ke update manai je samang nai tugui tongnai rokni bagai nirokni bagai omo channel belai kheno best sangnai o channel daily update video go no nirok jotonw update nugui manai government job ungthang private job ungthang admit card nongkhor mani school college omai rokni jotonw update nirok nugui manai kaisa video go no nirok jotonw update nugui manai haini bagai je nirokni bagai omongkha helpful nirokni channel ungui manai je nangai tongnai government job private job rokni bagai hingke nirokni u channel belai kheno nangmani ungnai hingke nirok whatsapp group bai join khaina ha hingke nirokni bagai belai ke hanai nirok update jephro no update mai tongani bagai nirok ang video horni 12 ni siming 2 ni bisingo upload khaimani bagai nirok update notification maya rokngi mau haini bagai nirok whatsapp group o join khaina hangke belai ke sanai video ni description o whatsapp link rojaknai nirok direct no join khaigi manai hai ke ba nirok jodi join khaina ya hangke fungai ke search khaidi ei channel Tripura job si hai ke nirok fungai ke na update nugui manai video no check khaigi nalidi phro daily no mai ke nirok nugui manai inge tinini update o sekang pila sang nai legranai je sia khorokni bagai inge sekang pila o mai ke na legranai bai ke khainai po hairokni process rok nai SSC MTS ni tabo download khayani bo hai ke khainai po hairokni process rok kisa nai video belai long phangai thangma hapha na kisa khalogui nalidi nirok kaha ke siwani bagai inge teni rok no ang kok sakani musugo ti tak Tripura job je current cholai tongmani job ni tama cholai tong jengpono kisa nirok no kok share khainai kok ni busingtei je tabok cholai tongmani hingke MPW hai ke ba multi purpose Tripura job poke health and family welfare department ni bukhakti ke najagai tongo inke borok no nirok apply khaigani inke tabun roni GNM hai ke ba experience tongke register omo hai khlaijak ungjak tongke ba nirok apply khlai manai te kaisa hingke SSC GD constable ni bagai bu nirok apply khlai manai boni last date hingke buskang mas jora tongnai paithak ni buskang mas ni paithak jora date tongnai mon preke CISF constable ni bu driver post ITBP omo haironi post ni bu khlaijaknai tongo je apply khaigani miwasogoi tongnai rok hingke khlai manai tei kaisa hingke taboni rok no update boki admit card ni bagai IBPS RRB 13 hinrok je sekang pilago apply khaigi exam romani bono bu result kok laigai tei nirok selection ngai pai hangke tabok admit card rok bu teoisa hai na phase 2 ni bagai hai ka tier 2 ni bagai exam rogani bagai main exam ni bagai bu admit card nokhor jak tong hingke nirok SSC GD rok apply khaina hingke bono nirok video jodi si nirok nangai tongke ba process khaijaya ko kwtal ko registration khaya ko rok hingke to saimia kongnai haini bagai nirok khaine hingke nirok video khaidi hisadi hingke nirok no video ni bisingtei bu nirok no phunugui ronai hingke phaiti tabok jeng SSC MTS ni admit card no bahai ke download khaine jeng bono kisa nai nai sigang pila Google Chrome thangmani porai ke SSC admit card hi nirok search kaidi SSC admit ang tabok SSC admit hi mobile bai ne search khainai bon porai ke jeng pila tabok koro nugui manai admit card staff selection commission o jaga o hadi o jaga o ha hangke joto na je notice hai ka ba joto state ni ne admit card download khaigani bagai nugui manai north eastern region pongke first pilago notice
notice region ino naike जों oro nugui manai Guwahati Assam joto je notice ni hinke oro kono click ma khainai side o paising digini URL oro jaga ni go side ni omhai green color ro click ma khainai hinke जों tabo oro click khainai jemo ke saimaya khoroni bagisi mo video suna jaga je admit card download khaigani kisa omhai doubt ngai tongnai roni bagai video suna jangmani o daily ne update video gone nirokno jotonw update phunugani bagai haini bagai nirokno video alada ke rolia download khaigani bagai khaini pono hapan nirokno orone sakai rosinai hi toibimani je tabo khaimaya khaiginaya koroni bagai hinke जों tabo notice ni ko click khainai haike bono notice ni ko click khai haike je admit card SSC ni admit card nokhajak tongmani ke jotonw oro jaga nugui manai status and admit card download for multitasking stuff non-technical stuff tabo habeldar omhaini post ni je apply khaijak MTS haike ba habeldar post ni apply khaijak ke tabo na click khai hanke click here oro click haike nirok download khagi nai je khai manai inge pade te butama tong kenadi status and admit card combined graduate level amke CGL ni tier 1 ni bagai bonobun admit card download khagi namago amai je solai tongman SSC ni ke tabo je or so to na punjagai tong inge tabo MTS ni no click hainai MTS click hai hanke registration number oro nironi registration je SSC apply khai pro nirokni registration mamani mono or jaga type khai box adi hai keba date of birth box adi date of birth nirok bahai ke box anai kenai di je or jaga phunukjak tongmani bahai ke box adi tabo ang khoroksa ni no haine example ni bagai phunugui ronai sorry ketabo admit card hai ke ba nirok admit card ma yang date of birth bahai ke tabo to ang to no registration number phunugui ro registration number ni to sinirok clear ang kana nge tak date of birth bahai ke box na date of birth ni ko baksa saimaya khorok ngai ma date of birth box ka ni hinke nirone 01 nang to date of birth nirok asai mane 1 tarikh tei January go tei 2016 inke bahai ke nirok date of birth box na inke na de 01 ni date of birth omo 01 ke tarikh month date month year omo ke ma box na 01 tei waise January ang tongke January 01 monpurage amai roge 2000 amai roge box agai makai ne nirno example phunugui romani hai ke bani roni registration number maya phanangai tong hangke nirok or jaga bumung bai search kai di ni bumung te date of birth mai ke search kai ge click to know registration ID or jaga ko click kai ke nagu tolago nugui manai candidate registration ID, their roll number, candidate name, gender. Hai rok jotonw tolago na nugui manai hage download popro khai manai bo hai rok bo nugui manai ta. Ge site ni rok te waise na nugui manai download khai gani ge u admit card ni tolago tongmani u jaga ni go site download khai janai hi option nongnai ning rok tak search o saka o click khai hanke tolago hai ke nai ge tolago nai phaidi hage tolago sobse tolago download admit card download ni rok option nugui manai haike or click haike download khagi manai ta inge amoni to process paila inge phari jeng tini ni update no nai nelaisenai kaisa ke daily update jeng nailai mani notification bono private job ni no tei government job rok ni haike walk-in interview rok ni nai nalaine admit card or jaga bo sok paijak to je exam rogani bagai admit card nokamani bohai ni update bo tini ni update o sok paijak to ke jeng pono bo nai nalaine inge tabok omo step by step nai thanglai daily update video mai daily update ni romani omai ni video no nai nelesnai job আগরতলার একটি ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউটর ফার্মের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ফিল্ড স্টাফ এর প্রয়োজন এবং দূর টু দূর মার্কেটিং এর জন্য একজন ছেলে প্রয়োজন বেতন আলোচনা করে নির্ধারণ করা হবে আগ্রহী ক্যান্ডিডেট এই নম্বরে কল করুন মানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বায়োডাটা পাঠিয়ে যোগাযোগ করবেন এর কাহাকেনা বুঝিকনা আগরতলা শহর ইলেকট্রিকনি কাইসা ডিস্ট্রিবিউটর ফার্ম
je experience tong hangke khoroksa feel omhai samung khaijangnai guri gei samung khaijangnai dur to dur hasal gana omhai thangai marketing khlaijang ani marketing khaiyani bagai khoroksa sala najangnai beton hangke borok bai salai gei nai je wasugoi khaigani wasugoi tongnai rok hangke nirok biodata bro ni WhatsApp number o pathok di 6909957287 o noni biodata pathogoi rohmanai ke next nailesinai কর্মখালী আগরতলা স্থিত একটি শাড়ি শোরুমের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলস কর্মী মেল বা ফিমেল প্রয়োজন নিয়োগ করা হবে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন শাড়ি শোরুম কাইসা যে আগে রগব খালাইজা খানকে তে সেলস নিগো নিরক নলেজ দকে চালাক বা বरै খালাই মানাই কিন্তু রক খায়ানি ইন্টারেস্ট দं হাंकेबा নিরক কল খাইলাইদি जे segang call khaimanai brokno samgo magi mag khaini bagai nirok number no hangke call khaigani try khailedi nirok jodi si samung khainai hi je kono samung ni bagai khainai hi wasokla hangke contact number nirok sajagla hangke call khaigani try khailedi haigesi nirok manai je segang dai tide call khaimanai bono mau haini bagai call khailedi gemoni number hangke se saro showroom rok khaini wasok tonai rongke number call khaidi 8131903328 number call khaidi salary rok ke naidi 6000 5000 oni sing starting nai aige te lo experience gna rok to te salary manai omhaida ke pari te next nai nai job vacancy post of a female teacher coordinator required for reputed primary school for details contact amke kaisa female teacher najangnai je amhai primary school ok khlaiani bagai khoroksa bwrino najangnai je khainai hiwa sugoi tongnai ro teacher khaigani hiwa sugoi tongnai ro hingke nirok teibo information kaha ke siwani bagai hingke proni number ro contact khlaidi nirok video no clear ke nugyangai tong hangke nirokni high quality rogoi quality bari rogoi nirok video no naidi haike nirok clear ke nugui manai hingke proni mobile number ro contact khlaidi 9774665165 o contact like this 7 dini bisingo okay next amona bujang kaisa naline the new India assurance company ltd omo kaisa assurance company insurance ni bagai je company go khlaiani hi wasogoi tongnai rongke ni roni bagai ni omo video mono jang kisa pore gai naline nirok no short ke koksa hangke nirok tabo khai ke bangla bai tabo ang pore ya kai phan nirok no kokbro bai sairo hangke je kokbro busia tongnai rok busia ngai mau haini bagai bangla bai be pore gai brok bu tahake naigani bagai ওকে বনসং পরে কিনা লাইনে প্রশিক্ষণের জন্য 325 শিক্ষণ বিশেষ নিযুক্তি দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানির লিমিটেড একটি শীর্ষস্থানীয় পাবলিক সেক্টর জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি শিক্ষান বিশ্ব আইন 1961 সময়ে সংশোধিত মতে এর অধীনের খোলা বাজার থেকে 325 জন শিক্ষান বিশেষ নিযুক্তির জন্য আবেদন আমন্ত্রণ করেছে আবেদনের পদ্ধতি প্রার্থীদের শুধুমাত্র 21 সেপ্টেম্বর 2024 থেকে 5 অক্টোবর 2024 উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত এর মধ্যে অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো আবেদনের জন্য অন্য কোন মাধ্যম পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে না বয়স 01/09/2024 তারিখ অনুযায়ী সর্বনিম্ন বয়স 21 বছর সর্বোচ্চ বয়স 30 বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা 01/09/2024 তারিখ অনুযায়ী মানে তাবং নিরক সেপ্টেম্বর 1 তারিখ নি মনিসাই সাক সকাঙ্গ গ্রাজুয়েশন হায়াকেবা নিরক ব্রনিসাই যে ব্রক কোয়ালিফিকেশন সামানি ও তারিখ নি সকাঙ্গ হিংকে এলিজিবল নাই বহাইতা বয়স হিংকে
1 तारिख सेप्टेम्बर 2024 नि ओमहाय बबाय काउन्ट खाइजाकमानि उ डेट नं ब्रक बक्साखै रमानि के 21 बছरनि सिमिं 30 बছर जरा रंजानाय के एप्लाइ खाइगानि के 21 तारिख सेप्टेम्बर 2024 नि सिमिं 5 तारिख अक्टोबर जरा एप्लाइ खालायमानाय अमनो सुदु ऑनलाइन तै सिमिनो एप्लाइ खालायमानाय बहायदा ऑफलाइन रहि एक्सेप्ट खाइजाखानाय ऑनलाइन नो एप्लाइ खालायमानाय के तेबो जों फनै नायलिनाय सिकिउरिटी तथा क्वालिफिकेशन नि बागै शिक्षागत योग्यता स्वीकृति प्राप्त विश्वविद्यालय সমমানের থেকে স্নাতক প্রার্থীর যে রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য আবেদন করেছেন তার আঞ্চলিক ভাষার গান অবাসক স্টাইপেন্ড ৯,০০০ টাকা প্রতি মাসে যেটাবো ইউনিভার্সিটি हायगा पोस्ट ग्रेजुएशन खालायजाक के निरक औ सामंगो खालायमानाय हायगा बीए निरक फरायगै फानो दं हांके निरक औ सामंगो एलिजिबल नाय ৯,০০০ नि सिमिं सैलारि रजानाय स्टाइपेन्ड हायके काइसा ते बनायलिनाय प्रशिक्षণের সময়কাল के 1 বছর एक्सपिरियेंस 1 বছর दंगानि नांनाय बहायदा একটি মেট্রো শহরের প্রার্থীর পর্যায়ে প্রতি মাসে প্রায় ৪৭,০০০ টাকা অমাইকে রাং রজানায় যে তারপর মেট্রো শহরত তঙ্গই তংনাই রকমকে 37,000 রাং রক রজানায় এই বিজ্ঞপ্তি অনুমাত শুধুমাত্র তথ্যের জন্য রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং বিভাগ ভিত্তিক রাজ্য ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আসন এবং অনলাইন আবেদন এবং বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য দয়া করে আমাদের ওয়েবসাইটে ব্রনি ওয়েবসাইটত নিরক হাগৈ নিরক এপ্লাই খালাইমানাय www.newindia.co.in ও জায়গাও ওয়েবসাইটত ভিজিট খাইগৈ নিরক এপ্লাই খালাইমানাय হাইকেবা ব্রনি তে কাইসা ওয়েবসাইট ইনকে www হাইকেবা https রগৈ bfsiss.com हागै निरक मोबाइल बायनो एप्लाई खालायमानाय हायकेबा नायनाय माने ब्रनि डिटेल्स अफ जोटन के नेक्स्ट नालिनाय भिडियो बेलाय लं बै थाङा फ्रेंड्स अन किसा दाइटि दन निरनो मारसिनाय वाकिन इंटरव्यू मके काइसा वाकिन इंटरव्यू फॉर 24 सेप्टेम्बर 2024 नि 11 am go 11 am नि सिमिं 2:30 pm जरा प्रिंसिपल ऑफिस हायका प्रिंसिपल चेम्बर थांगै इंटरव्यू रक हायका वाकिन इंटरव्यू थांगै मारनाय वाकिन तमानि बागै बहिंके नायलेनि जों बनाबो काबि नजरुल महाविद्यालय सोनामुरा सिपाहीजला त्रिपुरा फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट लेक्चर इन द फ्लोइंग सब्जेक्ट नायदि नजरुल महाविद्यालय सोनामुरा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट जे प्रिंसिपल उमताबा हायका वाकिन इंटरव्यू नि रकु अमहाय कॉलेजो रगानि हुआ सगै दं हांके रक थांगै इंटरव्यू रकoi मानाय इन द वाकिन इंटरव्यू ता गेस्ट लेक्चर पोस्ट के क्लाइमानाय बेंगली इंग्लिश हिस्ट्री एडुकेशन पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी इकोनॉमिक फिजिक्स एडुकेशन फिजिकल एडुकेशन कॉपरक एनसीसी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी फिजियोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोटानी ओम हाइरक सब्जेक्ट माखायनाय The essential qualification is at least 55% mark in master degree from recognized university. However, relaxation of 5% mark for SC/ST candidate as per government reservation policy. 5% of tabok nadi 55% master degree go tongani nangnai inge je SC/ST roni bagai hinke je government no reservation romani 5% relaxation rojanai haike 50% tongkene master degree go nirokni 50 master degree go nirokni 50% mark tongke apply claimana eligible nai engagement will be done of merit basis taking into account API score as per DHE guideline merit basis ke kaisa na jangnai je tabok score no naye haikeba DHE guideline no je tongma haike salary haika honorarium rojangnai per subject go
500 teka ke rojaknai total mano per mano rojaknai 20,000. The eligible willing candidate may appear before the interview board with all required testimonial in original along with one set of self-attested copies, one copy, recent photograph and biodata. Nirokni interview rogani thangphro nirokni original document langrima thangnai photo rok langrima thangnai tei self-attested copy rok khaigi nirokni signature document no nirokni self-attested no khaigi matlangnai nirokni bumung suigi document no hage biodata tlangi thangti hage interview rogi mane. The engagement will be purely on contemporary basis. Candidate earlier engaged in this college is also need to appear before the interview board. Omo kaisa temporary post contractual post kena jangnai angke je wasogoi tongnai rok Sonamura college o haike ba kabi nazrul mahabidyalaya college o Sonamura degree haike ba college o nirok khaya ni wasogoi tongnai rok angke interview thangai romanai 24 September 2024 ni somoyo 11 ta ni siming 2:30 jorago interview rogi manai angke farite next naline National Law University Tripura ni bukhakti kaisa sopai mani bonus busang nai naline advertisement bone advertisement angke date 12 September puno naile angke bone jese kang pila goni rok apply khaisa kangke bone advertisement number rok te date rok or jaga roi romani o date dwai miligi tong hangke ni rok eng exam rok rogi manai NLU Tripura and take note of the exam schedule okay admit card je collect khaigi ni rok interview rok exam rok rogi manai tama post ni hingke naide sigang pila angke jeng bono sinya grane National Law University ni bukhakri ni rok exam ni rok apply khlaijak hingke non teaching post ni bagai je apply khaijak hingke ni rok admit card download khaigai exam rogi manai 28 September 2024 ni siming start khlaijak nai exam position no tongnai first semi professional assistant 2 pm to 4 pm jora exam ngai je post ni go apply khaini ro multitasking staff ni go hingke 2 pm ni siming 4 pm bobu same bohaine hingke cook ni go je apply khaini ro bo same bohaine account officer electrician system administrator section officer principal private secretary amhai go je post apply khaini ro hingke 2 pm ni siming 5 pm jora exam ngi nai hingke je tabok 29 September 2024 ro exam solenai boke tuma post ni hingke senior junior assistant te data entry operator ro je post ni go apply khaini ro hingke 29 September 2024 ro exam ngai hingke tuma nangnai bohairo no kisa sungpono bo document rok tuma nangnai bohaino bo kisa nai nele je nangnai rok ni bagai hingke nirokni bagai omo nirokni helpful video nai hi ang kha khai hingke pari sungpono kisa nai nele all the candidates are requested to carry 3 copies of recent passport size photograph along with printed online application form submitted earlier to collect their admit card. Nirokni 3ta passport size photo copy rok bo telangi mathangnai je print khaija tabuni rok application je segang poila go tangni rok apply khlai mani u form no bo telangi mathangnai ngete admit card je tabok rojakmani omono download khaige bono bo matlangnai admit card can be collected by the applicant for account officer electrician system administrator section officer principal private secretary PPS between 2021 September 2024 11 am to 4 pm je omoke admit card collect khaijangai u somai rok rojakmani te nirok omono je apply khaija rongke nirok ni nailai sidi belai video long oi thane ha boni website hingke www.nluttripura.ac.in ang nirok no omono sekang pila je apply khayani somoyo bo video update daily ni update on roi rojak haini bagai nirok no ang o video
belai khane nangmani hi update obo ma toife u daily ni update video ungkha nirokni bagi belai khane important oro kaisa video go nirok jotonw nugui ma hani bagi nirok channel no sajakheba jephro ni kwrwngai tonglaidi tei share bo khaidi subscribe khaidi kwtal khongke ngati next nalinai notification amake kaisa nalifigunai. A second round of offline counseling will be held on 24 September 2024 from 11 am onward at the office of the Directorate of Medical Education, Bidukorta Chomni, Agartala, Tripura West from common merit list of GNM male plus female and NM female candidate for the academic year 2024-25 for admission in the different government Nursing Training Institute of Tripura and School and College of Nursing TIPS Hapania Agartala as per agreement with the state government. Second round ni bagai offline counseling khailaidi 24 September 2024 ni 11 am mo nirok offline second round ni counseling ngai GNM ANM salat beri omhai nirok khalaigani ke khlai mane vacancy seat tabok tongo je Tripura government ni nursing course nirok khlaigani hingnai rongke vacancy pono gusang nalinai Dr. B.R. Ambedkar Nursing School IGM Hospital Agartala for GNM course ni bagai hingga vacancy UR Koroksa ST Keri omhaita ARM go Training Institute Village Compound Agartala ni go naine vacancy total 10 jona tongnai UR ni go 6 ST ni go Koroksa SC ni go 3 ANM Training Institute Kailaidi Onokoti Tripura ni go ke vacancy 7 tongnai UR ni go nil ST ni go 7 SC ni go nil ANM Training Institute Chantir Bazar South Tripura ni go ke total 2 jona UR ni go nil ST ni go nil SC ni go 2 the venue and date hingke Directorate of Medical Education Bidukorta Chomni Agartala Tripura West on 24 September 2024 at 11 am onward. U jaga thaigo je nirok thangai ma jagai Bidukorta Chomni Agartala o thangai 24 September ro magai nirok counseling ni bagai thanga nangnai engete bor jaga rojak tongo engke document dokor jaga bone tomato matlangnai baherok bo or jaga thong jotonw roi rojak tongo nirok je sikang pelago admission o hai ke ba apply khlaijak hingke nirok ni je offline je wa sogoi tongnai offline counseling nanai hingwa sogoi tongnai rong ke tabo nirok thangai admission of nagai mau GNM ANM ni bagai engke nirok ni sikang pelago apply khlaijak o registration acknowledgement rok bo telangai ma thangnai PRTC ma telangnai class 12 ni mark sheet ma telangnai omhai rok telangai jotonw telangai thangnai engke next nalinai notification relating to online challenge for of uploaded provisional answer key to question of law entrance examination held on 10 September 2024 amake kaisa notification je online ti challenge khaigani bagai je answer key omo chaude sayade hi naigani bagai nirok jodi se sajagai uk answer sajak hafana nirok mark je bukhamote maya ngui tong hangke nirok answer challenge khaimao je law entrance ro nai rok ni bagai engke LEEB 2024-2016 date omo date roi rojak. This is for information of all the candidates who have appeared in the law entrance examination 2024 held on 10 September 2024 je exam solemani law entrance ni bagai tuisde wo engke ponona result lok sarogai paijak haini bagai nirok answer ki rok je khaigai nirok naigai bukhani mote yangi tong hangke nirok answer ni bagai challenge khlai manai online no nirok naigai challenge khlai manai ngeprone website ro hagini nirok se khagi nailidi haike pura details rok nagi manai je sikangko nirok apply khlai mani hinge tabo brone portal ro hagi nailidi http rok rogoi leeb.tripura.gov.in website ro hagi nirok khagi manai ngete next nalinai
online a class 11 class 9 air registration class 11 air enrollment form fill up ও 2025 সালে পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি আমাকে যে স্টুডেন্ট রংনি বাগै অনলাइन অনলাइन to registration खालायनि बागै ते enrollment नि बागै form fill up खायानि बागै class 4 गय तंनाय class 9 ते class 12 or class 11 o je pore gৈ तंनाय रंनि बागै registration te enrollment खायानि बागै अमो नोनिया information romani बागै rogani बागै hi अमो notification त्रिपुरा मध्यशिक्षा परिषद অনুমোদিত সকল বিদ্যালয় প্রধান ছাত্রছাত্রী অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে ক্লাস 9 এর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও ক্লাস 11 এর অনলাইন এনরোলমেন্ট ফর্ম ফিল আপের সময়সীমা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে শেষবারের মতো 25শে সেপ্টেম্বর 2024 বুধবার বিকেল 5টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ওই দিন বিকেল 5টার পর অনলাইন পোর্টাল বন্ধ হয়ে যাবে এবং এরপর অনলাইন পোর্টাল আর ডাটা এন্ট্রি করা যাবে না। nirok खायनि नारक बायदि 25 तारिख सेप्टेम्बरनि बिसिंगनो खायानि हि वासौदि जे खाया खरतंनाय रक के क्लास 9 डे क्लास 11 registration नि बागै जे खाया खरंगे nirok बायदि जने खायानि ट्राइ खालायदि केटे नेक्स्ट नालिनाय আমাকে কাইসা walk in interview বনো बजों belai ke nangmani bono amo nirokni बागै जे खायनाय हि जे तंनाय रंगे nirokni बागै amo video belai ke nangko mani Onokoti Hospital खायानि बागै walk in interview मारनाय 21 September 2024 nirok walk in interview thangui romainai a multi specialty private hospital kaisao amoni private hospital ni Onokoti district je hospital tongmani ko boni post rogo jengnai leni tama post ni go walk in interview romanai bono jengnai leni je खायनि हिवा सगै तंनाय रनि बागै भिडियो 1 number tongo 6 jona post najangnai resident medical officers short form by inke RMO MBBS post ni bagai khlai manai te second number tongo 30 jona vacancy tongnai nursing officer GNM BSc high qualification tongnai rongke eligible ngai experience robo tong hangke noni bagai khlai manai ICU NICU emergency experience omahirok tongke o post ni go apply khlai manai nursing officers ni go GNM BSc omai khlai jakongke third number tongo khorok nei najanai vacancy radiology technologies o qualification nge BMRIT high course nge eligible nai fourth number tongo 3 jona post vacancy lab technologies qualification BMLT high 5 number tongo 4 jona vacancy floor coordinator post tabuni rone qualification BHMS high keba BAMS high keba MBA qualification mesungi tong hange apply claim manai 6 number tongo 5 jona marketing executive tongnai post bumang qualification MBA high keba BHM for 7 number tongo 4 jona post optometrist post tongnai vacancy tabu qualification ke the qualification BOPTUM omahani qualification mesungi tong hangen rok apply khai manai interested candidate are requested to bring an update CV along with original degree certificate je interest tonai rok hangen nirok thangai je Kwtal hai nirokni CV original tlangai te nirok CV Kwtal tlangai interview rogi manai hai keba tebe document rok original rok tlangai nirokni degree certificate rok tlangai interview rogi manai time hanke 10 AM ni siming 3 PM jora rok tongnai boni jaga thai hinke Onokoti Hospital Bhagavan Nagar Kaisao Onokoti Tripura pin number 799279 thangai krang manai
hingke tinini asakna update ing sinai nirok update sajagla hangke nirok channel bai jephro kwrwngui tongdi tei subscribe khaini ta poklaidi omo haikhe support laidi tin rokni friends no share khalidi friends ong nirokni bagwi belai khene ang nangkukmani rok video to bai phai tongo daily ni update video ongkha nirokni bagwi jephro nangmani private job ongtong government job ongtong o kaisa video gono kaisa update omo haikhe roi rogo kaisa jaga gono ani bagwi video belai longwi thanggo nirok kaisa jaga gono thungnugui mamani bagwi nirok kaisa kaisa alada rok khe rokheba tabo 2-3 minute ni bisingo no pairui pemo haphana nirok no thung kaisa jaga go romani bagwi si video belai long nirok belai jaja yarong tongkeba nakardi jaja kheba channel bai jephro no kwrwngui like share subscribe khaini ta poledi amake support laidi friends ong jotonw hambai।